Hagani ka janmit na Christ-centered Reformed Church sora ni ai kuble e fi baro hakakateng ka jam ku Jesus Christ. Lingmagan ka video ang shafi na kashidi ko Paul sa ginong Ephesus kag nong kabaningkong kadakot kabaningkong kadakot kabaan. But chuai ka ba instant ng puli kag tin julay ka angkom ni. Paul apostle of Christ Jesus da kamano blay hagi ruko ki badan na po Ephesus balik ibangit na Christ Jesus. Long di jing happy but di jing sok na blay pa jungi but now Jesus Christ u ba utrai. Kawai ka basuk nak bahagi beri bagi ka shiti kadai ka ba unong to upeni tu yala ka jaga karteng hagi ka shiti wang Paul ko apostle ka kithim ka mat prem jaga ka shiti kadai the believers riches in Christ kata ka jingkres pa jago bangai how Christ how stem ka nice pa kan rio kada ka gabru ka bugateng ka hit green baharus nem kala yap no bahadin ke jinyap jon kala shem haga ye ka jon ka ya ka bagan ke brio kala ino $6 million kamana ka pisa India na kali crore kada ka brio ka barus pa bah tang bak ka jing itu karena ka bagani ka brio wala kalong ka barus pa andre kalong ro ka bamnang ban penang kami ka spa ka jon ka kalau ka bakham na Hadu baka haba halaong ka history yung Gabriel, yung ka sikim yung Gabriel ong baka Gabriel bun sin ka bam haba ka bam si baka bam pajabe. Na mga ong look san plan ban pentanam ban penklut di ka jing bam ka jong ka. Laong baka away ka po. Ukon ujong ka ula dan ka cintong jor ka kejat ka jong ka. Baka ni Gabriel kala perlu di ka por ka jong ka hagaban iwa di ka free clinic. Hadu ba ia kecak ke jong kuon jong ka hab ban shu on no. Kadai ka bru ka baros pa ang baga di ka boleh ka bam nang ban penang kam ia ka spa ka jong ka. Da kum juro kadai ka siti kadai ka bon wa ho khanang shiki banget how Jesus Christ banget jong batran. Ki badai ki banget beliau ki cipan yang dai ki bam tepak ia kata ka jingken re spa ka jong ki how Christ. Kerukam long jaga ni kistila hiya haki a teliki benta ka baningkong kali nano kalnong ka baningkong ka balai ka ba kren ye kata ka jing respa ka jing how Chris ka ba ka jing banjor jong ka kali ka gospel doctrine ni ki ong orthodoxy doctrine ki jing ka chung tan ra ka ba itu yang ka bangingi long ba ka bangingi don how Chris kada kalong ka basao para do kalong bedre ka kren ye ka jikte kle ka jongi how Chris karo kai ka bangini ban ko ki bangai how Chris ka ba ye thu yangi ye ka ba ni de ban le ma bi nga ye ka ba ni ladan ang tarik pa tho ye ka shiti kada yo snamen ro wai ala ni ro pulai ye prem jigi ni ro wai ro pulai la tho ye ka shiti men bau pong don apa ka ying bendi ha po rom probably point po rom ha kitigi po spring listen dry duk stem rupo wai edi men bau point ke jaka po sa kem don po ka house arrest but ulasa hangi kum ba arsenal license arsenal ye po ka ying bendi arsenal sa po ying bendi hagan ka house po rom but men bau don na ka house arrest po rom upon with ho ya kishiti kabangila khat kita ki prison apostles kishiti ki बहुत ho na ka ye bandi ka bali kong gawin kishiti kabangina kana ka jan me kishiti Paul si kanong Ephesus but likely ni ka kishiti Paul si kanong Philippi Colossae ba Philemon nang takatugan ni Japan ka nong ba apo Ephesus kani ka nong ba Ephesus kani ka nong ba kapadon hajan jagawa Kister kabarang Japan mini jongka duriau again. Latip ye ka kung kata ka Queen City jong Asia, bagay kata ka nomba jongka Roman province po Asia. Kadai ka nomba ka bakiu pa kadai ka tiya ka dia kot. Nani ang ka commercial city. Kadai ka nomba ka balangnam haga jingmani play how haga jingem ka ba jakhaya ba baman.
Gaang ba hakam ki apostle nang ka nai hagani ka namba kadang ka temple ka khra kata ka temple Artemis kadi ka temple ka panjor ma ka badai ba ka chipanda ba ka chiko para ba zakya sang do hagaba ki pilgrim born money kadi ka play Artemis goddess Artemis ki jiwan ban wan se kadi ka temple ba pendet ban penhon ni ka chiko para ba sang ki hagaba ki jia ba ki prostitute ki badai ki prophetess ki ba don hagani ka temple ki ba promote ya kadi ka jingen hagani ka temple Artemis kadi ka nomba sisa ka badum ka nomba ka balanam haga jingdom ba ka nomba ka bayam ka don ni ka temple ka ba hema ni ka temple daya la ongro ba kadi ka wai ni ka ki nyol ki wonders jong ka perde tama kadi ka jaka sisa ka badum ka bala ka jaka ka bala ka nomba ka bala yap kanong ba kabalang nga ka jing mani bilay tao balay ka jing paman hagikam ka apostle ka rin nong laban riyo pinpuriyan ito man bago po ula perkre banlay sa kata ka jing like missionary ka ba ka jago ula perkan banlay sa po Asia ka ba sa po Ephesus but hindi sim jong play klem siya yung gunlay sa kini ka jaka hindi hadin ka gospel pa wala Paul umsiyo banlay sa kini ka jaka ni ka gospel pa kalayo ban room siya ni ka namba lingba ka longgin jung Aquila ba Priscilla kam ka apostle ka makaprangi gani ba ka ba kot jong ka jinglet missionary ka ba jong Paul ulayo ban room siya ni ka namba bola sa ka ni ka namba komba lightly kisnem ba suwabo Paul room siya ka namba laong ba ka history baladan lupa kung bakal armor ki banget ki baladan lupa hagari ka nong ba. Praise the Lord. Nagba ka gospel ka room. Laban na kay long ing jo ak laban first kilang ba lang ba ka jinglap jong u apos. Ba na Paul room siya nong ba adala ba ka bakal armor kung ang nataki banget tama ka parang ganong image kang palong rang ba ha. Ba lang ba ka jidong ni jo Paul po esa sa to trono tray ka ba ba fela ba ga ba ublela pa kami yung po may labi gospel ke jaka pagkuntala ka gospel la panim shibon ba ke men sing ba corridor haka ba ika ba ka balang kelas nang ban roy ba man nang klay kapasingot na kalau ba ki banget ki ba haka ni ka balang umday tang ba la panim ki hindray la paniru ika ka chipring gospel ki lim ba ka jigim ka ba kala Hapreng jong ka emlang ka sarang ka ba kenreng bat ka ba mutlak kani ka bor jong ka gospel polong ka room iwe ka riwa ka bor ka gospel wong ngam sula ran play ka gospel Christmas ka bor play ban pen im kisho ha ka day bat kini ka nong ba Ephesus bang shiti nong Ephesus nong balong interest ba bangin niya siya Laong lupa Timothy, ni tindi kay Timothy, udah bayalet ringkat missionary baru Paul. Agak jelek tu segala ke gospel. Ulah kalau pastor jom kali ke parang po Ephesus. Para po jom Timothy ke parang kalau nak pergi jingkan, haga pergi nak sini ke bakra. Haga ba kijikai bakla ke room lembau Heminius or Alexander. Kalau Paul mention ke kata ke jom ke bandingkong Timothy, kalau ke bandingkong ke dekat ke Arvel. Kalau room ke legalism ke jingit ke bang dah ke jingle at pada ini. Kalau room ki false doctrine ki bapu jadi ke gospel, bat ke tinggal jingit tanya para menget kalau room sekali ke balang. Kini ke balang ke balang ke baru sepahang play hendak ke baptip je ke jing ke respa ke jongka. Kini ke siti ke jongka Ephesus grand cemang ke jing ke respa jong ke bangen. Pini pulih ke long ke bandingkong ke banyau. Nong ke bandingkong ke dekat Kaba nriu nhiều, long kaba kaba nhiều, kaba sao, kaba shipo, long kaba lai kaba kat nriu, sao kat lai, san kat pra, nriu kaba way kat lai, ki kren yi kata, ke chicken rice pa jang ubangin, san sin, ke kentin, san nani pat yi ke san sin, la kren yi kentin chicken rice pa. Nanti ke kentin grace jinga e kaba kat arsin, ke buram kaba prasin. Nanta how Christ bago Kristen bago Christ ro kumalay po sin. Kani ka siti ka ba pari ka ka infinite well ka panglaban how ka bang idon how Jesus Christ. Kung bang lagi ka po ngini pet lang ka siti. The con at the Lord pakaway pa ka
Bagi peke mu Paul ka berkren dan pergi syagabarang bat segi hai gini kesegi. Ngino kleru. Habang ila pergi gini gibenta hai gini Paul ngino kleru siapa mu nong tho jangan kesiti. Ku mengalam mene uba tho gini kesiti du Paul ban upani tho ila di. Ya kereng ga jagu nalu ka bastang masa stang ban tho gini kesiti. Bagi kereng ga jagu lang Paul ka mo little ne baret. Nan kam ke apostle la menyo da ka sang pu ran ka kerteng tan rai ga jang hang ni kerteng ka rai ga so but number one ga jat Andrew Benjamin Philippi lines one apply gani let's see ki me ki pa ki jang ki lai kerteng ya kerteng so now ju hi Saul ubawan ga ju ga jat Andrew ka ma Saul ja ga jang ga ram ubalang us e pa ha ka Old Testament us John ka Israel. Listen, I got to get the thing to Israel, but the son, he can make it fine, I got them, you. Ulang Bribble, Nang Blasta, Bribble, a Jika, in the way, the rabbi, the crowd, the Paul, the Gaman, and Egani, I come the apostle along the Aqua. Look about the rabbi, well, they know the heart of the Sanhedrin. Kota rabbi, Ubal Antibana, the Gajinika, Paul, like a long leader. Hagabade ban yene persya bat Kristum ben yaki Kristan at Jerusalem. Ni gini nalugalong ba pranyo prado kandai. But pray ni galkay way kalay kat sa. Para prende kita ki activity ki jago bat Kristum ben yaki Kristan usol like do you Chris Marmet bat kumta la penim ye la yo Paul la convert. He was converted. Lapan kalai lapan emu igni hakam ke apostle kandai iwe hado kandai. Tiku tahu terang lapan emu kemensim ju lapan kalai but now so lakalang Paul but lapan kami udah Chris banyak ye ke gospel saya bun ki jaka. Haga tu ke Paul. Bun ki jaka haga tu ke Paul. Igni hakam ke apostle kandai Katsan, kam kia pos kat lai way do lai, haga ba ulah kongu ban pendek ya ka e ka try la pa you. Ulah kalong with our greatest theologian, udah kena ba crown, udah unang ba crown, haga Christian era, haga ba ulah ko ni katsang lagi jadi nak apa dia lagi books jongka New Testament. Habang ipuli ka kam kia apostle kalong ba lai. Narulang ba Aisha khaman kibertang ba shadir ke iba kam ki apostle ke iba ka record ikan yeki lightly ki jinglain mystery ki jong bo hagaba la rayu sajat baro ka Roman Empire laong ye ke jinglai mystery ke jong bo laong ba tip ye ka ka greatest evangelistic endeavor ha ka history jong ka balang kumong mane membabo Paul apoi hani ulah sa kung ba them but hagi likes them wala be gospel bagong tang la pedin di buon ba kimensim kabarang kan klein lang Roy mani ye ka bor ng gospel hagi bagi brugo mani ki blay ka khala ki bayang ti ka jingdom ba ki jingdom ki balang ngam ka jingdom lempa ka jing shine ng gospel apalai la ki la pen ki ba menta ki la shakri ya ublay ubayem ka bor ng gospel ka bala pan penim kabala roban pen kala bahabanta bagi tim siapa kenya ketu kenya siapa unang to aja kena city tu ini lay tabata siapa city po ke Ephesus mangu benegong halo dekat ke ba upon the apostle of Christ Jesus the commander play haki real cool ki badana po Ephesus bana ki bangen how Christ Jesus long getting AMP but getting so no play pa jogi now Jesus Christ ubau try lagi ka amli kita bangen pe sound lagi point ni pe ke kentin kabakran sama ka authority ka board yang ni ka ikhtiar kabangin pe ye kentin kabakran sapang shadow tho upol ye ka city address kantin ni address kabalan ni pe ye kantin ka bade ba ka affirmation ni gajing pen scam ani greeting ani gajing ai ko play gajing po kabalan ba sound ni pe ye kantin ka bade ba nanu ki wan ni gajing ko ni
Manu bade agent nanu ngi yo perdang. Mani nanu Paul yo perdang. Ye bro. Word of agent. So authority address affirmation and greeting, but agent kabasa. Tiba-tiba ini pek yang kebentar yang nikah. Kalau dia kekentian ke Paul ke ikhtiar ke jangu. Hani dia kalau nikah Paul orang ngadai apostle Kristus de command ke jangu play. Kebenikah orang ngalong apostles. Kebar ini pek orang de command ke jangu play. Hani Paul pelito ini bawa dia apostle jangu Jesus Christ. But ada jutang ke betul mai. Jadi ketika apostle kat saya tu Gabriel, kita jatuh pres balong kita ki foundational leaders of the church. Kita ki nongelam ki ban ai ke nongrem ban tei ke nongrem ya ke ban. Ba kalau nong ke bar kam ki ha si Paul ki nong efes ke arpo kong kum ni. Ba tei ye fi Lord ke nongrem ki apostle ba ki nong itu lupa. Ke nongrem ki apostles. Kita ki foundational leaders of the church. Kini kita pray ke priang kata direct revelation now play, kejipan pau ke direct now play, but kita ki Aisyah ke balang but ikalalong kejingkai jadi orang kini ki apostle doctrine. Hakaba ke balang ke baling kong ru ni gini hakam ki apostle long ke baar dengan polis bi hakada khat ke basau ar ke ong kom ni. But ki lagi nes kam hat kejingkai jong ki apostle kejingkai Jonki apostle, devoted to apostles' teaching. Kata dia begini, kami apostle R dekat dengan Saul Paul R. Kita ki foundational leaders in the church. But walang yung donship di apostle lagi di sini, bagi hindi kila ay ni yang ketir ke jangan boleh. Kini ba yon lagi. Jingkali kalau hat don apostle lagi sini. Wala bang ganun kaya ni kabenta kaya ni kajanir. Kajubam na kaktinggal jawlay nga pagkabangan sa paniyabi dan apostleship. Balik ni katopik nga sa krenevi hagaway part ka po. Kabag kamjaliw, kanang bagi snap din snow ho. Ikan kabenta na kaktingin ka jong uglay. Kung ibangay, ibapulay ka babal, ngitib badan kung makatsamot ki apostles. Hagahesin ka church, kibakam bagi danay ka ni ka titles. Gidan karmot ni kau, but Judas lah penyak mai lagi. Nak jaga Judas one Marcius, kam ke apostle iwe yang real, but hang ipat hagabre kong koren kasan pra, bagi bertan yang tinggal jauh boleh. Upon kam dia kan title naman bala iu try bala ipat, but bala ha dau Kristu mana. Personally commissioned by Christ. Kanar Anta Marcius dan juga Judas pada Paul along kat sau ngut. Kita kena kebang ini ban kan mau hai kena ban kini kat sau ngut ki apostles John Christ. What Timothy bau Titus buat dia apostle Paul kim jo kam dia bagi dia apostles. Bagi macam apostle yang sini yang sekarang banyak dia berkata kita bersyukur hi. Lepas mental kita apostles. Kebang ni pet. Hago Paul wong. Dah kaman ke jong boleh. Along apostle Chris dah kaman ke jong boleh. Kamu dia boleh kau cut you Paul sekarang ke office. Sekarang ke service. Dia boleh lapar you Paul sekarang special mission. Balapar nama balapar dia boleh you Paul. Tentang Paul kan ke divine authority. Habang tengok tahu thoi ke city, utho kamu ta ubah kita bersngau bersngap kapan kamu ke jeng thoi ke jeng. Nama kadang ni ke divine authority, kita ketin ke jeng boleh ke bawan sepo, pada Paul segaban. Ulang orang ni sekali ke balang, uang ba ngadai ke apostle dah kamon ke jeng boleh. Kamu Paul kam jin ke lenti, dia boleh berjin ke lenti. Naga benda jeng apostle Paul, upላይ ke ni, haga benda kong Timothy, iwe ke hadu katsan. Pada Paul pernah kami jadi kekentin apostol, dia bawa usu pernah kami bakal hangi barantai. Dia jadi kebuka barang sekebarang basi kini kesiti kebuka thos kini kebangai basi kebalang. Wong ngadan ni ke divine authority yang ah. But ai ni ke jingsi sha segi breaki jangan boleh.
But like a Paul Singapore, habang ilang iba kino pagkato ay kajang apostle kajang habang ipuli ka si Paul to defend ni kajang apostles kajang Kemudian sebagaian poin keman kebaar, haga Romi way hantu Paul ngalong usyakri jong Jesus Christ. So tan main ke beta, haga Romi way ong kumne. Upolo usyakri Jesus Christ ya bala khat balong apostles, bala pen kerpang syaga gospel blay. Upolo usyakri jong Jesus Christ. Upolo kan ma barabor ketin sarat syakri. Ketika priority ke top of the list ka bahaklido bagay ka motuhan ke jigem ka jamu banong usyakri jong Jesus Christ. Ang kama Filipi wong no yang abad ko Christ banyak lang ka jiman toy. It's about Christ balong usyakri jong Jesus Christ. Ketika moto jong ka jigem ka jamu. Mai mo you play bao po la mon ga jong la khat you sikari ma kham kar pang ba apostles jong Jesus Christ. Berai ke gospel la pa do play la pa kar pang do la khat do play sha ga ni ka office ka ba kar pang. Ni pa mangi wala ni ma long shu ki apostle ke si. Lam da apostle ju ke si ni dai ba snow play way. Snow you play bo play khat ni ba ki shakri ki pa mangi ha ka pa. Ni ba ho nang ta. Ini malah hop ni kata kecil kot macam lay bangin syakri yang ki para bangai kepala. Kalau kanu berkom, hak kanu kebentar kat kom kecil ai, kecil pelak kecil lay, hak kecil kajong fi. Kabar. Ini apa yang kita lagi berdepan address. Wong kumne, upon apostle Christ Jesus dah kemana lay, haki rukut, haki rukut berada po Ephesus. But haki bangit how Christ Jesus. Selalu address dia kecil. Wong sekiranya kita berada po Ephesus. To the saint in Ephesus, belakot ki bangit how Christ Jesus. Hak bawa parang kong ukot ki faithful in Christ Jesus. Faithful babayai ni. Hak bawa kasih kong ki bangit. Tong ini apa yang kita aklai kentin kepo kentin rukut, but kentin faithful bayai ni ani bangit. Kemudian kong kentin rukut. Kaya kita bagi priu kita berkat, bagi snow yang kita rukun. Nak kita babon, kita berkat bagi dia kita kirunyam kita bela yapno, kita bela kentiu dah kebalang, bela exalted dah kebalang. Nah Lord kita ipat kentiu dah Bible, ketika kita ngaji Isya, bela penang kam bakla, bela misapply, bela futu bakla, hati itu tangga bertemai. Kau ini kita kentiu kerja kentiu rukun. Deka wai dikintin bala penang kam bakala pas futu bakala daki babon. What conditionary ka batai ba kintin rokoi ka makom ni a person officially recognized for the holiness of life. Ki bring life who officially ya ka jingim ka bakhoi. Kini kita ki candidates ki ba ka jinglong jingim jongki asyam ba kamdan ka ta ka ji thopra shu haki. Bala examine carefully. Pai ke jike go jong kita la qualify but khot ki bagi de gro khot de ki la point se kata ka sainthood ka jong ki kecil kali kalau mana boleh gini nang fi ki katu katni ki niam ki bam doni ka idea ha ke bade but a ka baki ki de but a ka baki ki kam ko para mangi nyim i ka bakom ke ka procedure bala authorize dagatin ka jong uglay. So bagin poison ke bentang ka berkenaan mafi bahagian ke shiti upol address segini ki bangai tadi segini ki bakuli ke shiti bagi dai ki record saints komba kenai sin kalau bening kong ka bening kong ka san ka pra kalau ka kendai the court Nombor lain, kalau kat pra, sao kat sang lain, kat pra, ada kan naik sin, upol, address tadi Ukraine, saya kira kita pulih ke tiga jenggu lah, tiga jenggu, saya kira kita pulih ke bangai, kat ki bagi dia ki rukut ki jang oblay. Kita ki sin, kita upol utho, kita badan im, kita ba layam. Waklah, kilong beliau pakai pop bangai ke jengkang, Ephesus, riway hedulai. Kini kisah kita mam Juliet kampak nenek kalau berke kampak. Kita gitu kita kiu kita maulanti deki hajar steps pan pitchy shot ke pertai bagi la ating jaga tak kasih hotel kita special ban ya kiwe. Kita cimriam ne koream ban pet bagi don ya ketika titles
Bala kim chim le ke kamba. Bala kim chim la climb je kita 1,000 step but prove je kita titles. Leban riam ban ke ban long specials. Kena kini prove ke lama ni ke kamba. Hanya jingin ke jongki, dah ke pakai syariah Jesus Kristus kamu try ba unong panim u jongki. Hanya etos asal hadu shipau. Wala kilong lagi apa kapok balik ke jiring kang hendai. Kila mana je kamba ke berfrah ke bang. Lapan ini ke musim ke jongki dan bahawa kila syariah Jesus Kristus kamu try ba unong panim u jongki. Para mengenai jona. Way pa way uhul jang ublay uday urukhoy jang ublay hanga jutang ka badaman kantin rukhoy la ju krem la ju thamu baraban batay ya unika ki bala syariah Jesus Christ ko utray ba unong panem u jongki kita kan ki bala wan syamutray ni kechinge bala panem ki bala ka mensim jongki bala ai ki ka hok Christ na daban ka jongki bagi ningen gini kita ki rukhoy Kibaka Bible ka. Every child of God is a sin. Wipe away honjong blay ude urukhoy. One of us trusted Jesus Christ as Savior. Taking was shania your Christ kumong try ba unong panim u jong u. Tikamtan kentin rukhoy ka kren. Ya kata kejigyang gijuni kmat jong blay. I was standing before God. Nilong kiba khod khmat jong blay nama ka hok Chris. Dia bala ai shani. Ni yo ka hok Chris ta ke chikim janai ka ba wim ba ta ke chikinya janai ka bu kinya lo jang ka ding fana. Baba bagi pai jong Jesus Christ. Ni kalau mo na ki pop de jong bagi ngete ai ka ba ula ka pendak lo jang ka ding sana ka bata jong ni. Ushim ni ka pop jong ni upin khod ni ka pop jong ni bor ai ka hok ka jong hangi. Ba ta ka takin ni la long guru khod ti jong blay. Ba ka kren ni ka standing ka jong ni khmat. Ni lo re khod khmat jong blay. Umdai na mar jong na ka bangale ka ngalong de na mar u Chris. Ka kantin faithful lani bangai lani ngasong na direct ba bangatas ti kasi yai ni kadin faithful ba yan na bangay ka kren pa ika jigim jungi ha ka ni ka patay namar balapan ini balapan kentang ini shaw blay na magantin si ka jingmo jong ka kamot kay ka bakhoy balapan kentang balapan karbang shaw blay nta ka jigtmu ka jong blay kung ta mangiro balapan balapan kentang ini la seta pa ini na ta ka buram ta ka jigtmu ka jong blay Menta ni la kala long ke ji thao ke bet mai ho Chris a ko sang khat yo ki ba how Chris ki long ke ji thao ke bet mai na dang na ka jimmi dang ni ka long ke jimmi ka ba ai ti lo ye show Chris pa ka jik ka jikim ka ba pinker pang ye show Chris na dang yang ka ha ba ai ki stang man ne ba ki bang ne ka bang po efes ndai tang ba kum ni tang ba ki la nge ti gospel re ka jingim ke jok ke evidence Godly life is only getting evidence. Bagila ma de gospel balapan balapan kala ye gajingim kajongki. But mangiman ta faithful ye yang ni ka kren kajimi kalong balapin terbang show Christ pun ka burang ka jongu. Bamun Kita bangro ke kita sanya autra. Kilong kita kirukhoy. Bagi kajingim kabayai faithful life Hakani kaparsay na kabanta kaburong Jong U Jesus Christ. Paul ni record kabalikong mo kumno haki rukho kibadan na po Ephesus haki bangay ha U Christ Jesus. Upon address yang kani ka shiti umday si R group kibriyo le krentang chikaw ka group. Kita kibang kirukho na po Ephesus bat kibangay ha o Christ Jesus believer in Christ. Kipalane faithful ani ka komo mane yange kakadani ke chimo ka komo ki bangne ha o Jesus Christ. So hindi mangikalang record namar bangilaban janai. Nani ban ka chimo faithful. Hindi ilong girecord namar bangilabu ka ching shanya ka chingen ha Christ. Bakumta lapan yingi. Bakumta lapan ini. So we don't become saint because we live a perfect life or a faithful life, but because we have put our trust and faith in Christ and Christ alone.
ta cái benta cái ba tiền cho cái address wong ni hai cái ruk hui udana ko Ephesus bagi banget ha o Christ Jesus ina pa cái benta cái ba lai hang ni wong pat kom ni long cái jingai ai hap I ba ka jing so long cái jingai cái tiền cái ba de ba cái jing pen scam nani cái jing ai ko beli affirmation apa ba nong affirmation authority address but affirmation cái jing pen scam wong cái jing ai ba cái jing sok shifi udah mention mereka katakan ikhtiar kalau pura nagaling gajuku berpau ikhtiar of acknowledgement gajiku sengamu gajing ai kumlai sekitakin kita perdiang ni gaji gajuku extend yaki sekiri kita balik lagi adli kita gajiku kuang gajing sok bak gajing ai so kabalik kau ke greetings no pon ni wong kong gajing ai syafi kung kaduk sai di sini wang ikaduk parlong yong ngom no hello how are you hello ula filong ndai hano tu pon ke jamu pon ha ka culture ke jamu ha ba ki bangai ke kaduk kim ong hello how are you dong keres komon u play ula pen ma yang ni ke nong pop ki yang ni ke nong pop kan ki balai le persyayo play thì chúng ta jing ai cái món kalau long kata cái jing spoon cái jing spoon cái jing ai cái jang oblay cái bola ai ai segi cái bolong ki nong shion ki jong u maka Rome hagalong basan cái krani gini pan pulis di Rome stan cái dekat ke ban riu Rome stan cái dekat ke ban riu ko ong kom ni Rome stan riu namo Chris membang ngidang long ki bat lot bo nang ta hamar babian ulayap yepli ki bang rublay ngilong powerless ngilong ungodly bam bakat bam rublay de ko pra o no rublay la panisha na ila ga jong ga jingi haga ba ni dang long ki ba pop sinners ko ba si pau o no de nama la men bang long ki nong shon la pinya stok no yang iba rublay de ga jinga ko konja ko te kam bam si bu na la pinya stok yang at pan em yang dan ga jingi jong ngilong ba bong ngilong ba rublay ngilong ba pop ban ngilong ro ki nong shon ki jong ublay ko ki para ba ki ni chana kading ngi ke jingi ga bang la ban kamai ga bang dei hok bang ni opriang ne ga jinga ke banau lay but they tak ga ga le ke ga briu ula ban yo ya ka jing penem haga long ga ban de ko pra ba dai fasas kong kom nama ga ga jing la per em ye vi de ga jing ke ga taro om na vi ga long ga jing ai play om da ga jing le ke bo nu unu yo ya ka ban snyo sorong bo nu dai ya ka ban yo man snyo sorong so po long cares blame la per em ye ga nang pop kita akan dibayar persayu. Kecingnya sebun bagai sini kita mulai. Kau lai sini kinong siun kita mulai. Ni depan apa? Ni depan rembang juga mati pop ke sini mulai bukan rai kecingnya bagai sini. Wat mama ni lajak pakai pop bagai jauh kalau lapan yang ni dah Jesus Christ tak kecingnya la penin yang ni. Opon wang ru kecing sok. Wei ke belum sebelum orang kumni. Kecing ai ke dai ke pukri kecing im. Kecing sup ke dai kita ke wadu. Nama tak kecing ai ke jangan play. Kita kecing sup wadu play. Kecing ai kan ke bara ai ni show play. Kecing ai kan ke bapala. Ban ai sini ia kecing sup bamla ban tahu hati dono jongi. So kecing ini kadang kata kejinglas pun bangim ni hok bani opriang now play how Jesus Christ. Ha u Jesus Christ. Ni kini ha kalau nak kong ko ben real but khot ka ban nyong han pulih kong kum ni. Ye ka ban roi ka purom kecing ai jang u ka bal ai i how ta u ba i nyo kong kum ni. Baon yo pani karta ba sawan ni kata ke chicken rai ke chicken jangu ha ke chicken spon shani ha o Christ Jesus ke chicken ai kalau available la o Christ ne ka nyam ne ke chicken la ke chicken ke jangi ke chicken ai ke dei kalau available ha o Christ
Baka jing stok hang ni kadai kata ka summary jom kita ke jing ku bero kiba mi na kata ka jing punya sok ka jing sok ka jongi baru belai baka jing sok para bangai how Jesus Christ. Jingai baka jing sok ilong kitin ki badang kampa ha ki na lo Paul lai khub lai ki ong kum no ka jingai happy bad ka jing sok ka jingai happy bad ka jing sok baka khadu ngene pe sao baka khadu kentir ka bade bad katan rai mani ong agent ani author na source. But if we go no longer happy, but getting stuck no play fine to me, but now Jesus Christ uba utrai. Kaya Paul kapan kren ka bentang ka sao, but ye barmo. Kiba Paul kren ka bentang ka shikman. Kitut na ka way ka tenra. Ka jikhot yu kata ka apostolic authority ka jangu. Maubo khot yakini ki bangai kiru khot. Bagi bayar ini, bagi bangen. Oh, bawa itu boleh lagi. Hagi lagi jingkar ku kita long dual blessing. Kejinga bagi jing sok. Baru gini kiwan link bagai kita kejinga kejinga baru boleh kupa. Bagi ni kalau possible link bagai jinga kejogi how try jogi uji seperti. Ada kasau nremo uji suam ngalong kejingim ngalong berhenti kejinga pakai jingi syam nor balawan cepat wan tangda nah. Porque para mangi be jong hai kani ko par ala phimdan no Chris phimdan ke jong sok par pinangai long kinong shon ke jong ana ban pen im ye fi da kano ke jing le ke jong fi mdan we bahak mdan we ro Baro gila pop bagna do na e ka buram ka jong play. Ni deserve. Ye ka jingbitar ka jong play ni deserve. Ye ka dojok deng ni deserve. Ka jingpen ram lupa in fact. Ka jaga ka bangi dia na ka dojok deng. Memang beliau bakan rai ka jingit baka jingis nai. Wala ba bangila long pa yak ka pop ba ka jingran kam. Kula panem yang ni. Lapanim lam ini baru Chris. Daga jinge lapanim fi ka grace kalong available. How Chris? Kata ka undeserved kindness kada how Chris. Lapim badai ke bangai yang Jesus Chris. Yo iba pim dan jengkar man show. Yo iba pim lah ban let show blay dan dehi. Kita bahagi jom kita tangga sedar cara kemacam boleh. Dan tangga we ke jingle boleh pediang ada wan pediang yang ngah unang pop syau ban penyasut padu. Kata kade ke jingle aku resolot tuang kade. Tangga ta kade ke boleh pediang. Tapi syariah dehi. Kedojok ding kedan hak kadok yang jompi. If you want show Jesus Christ saya kini kejamin. Walau orang di betelat dan bo kebang ro lai nong bo nong shiwan jong lai Christ ola yap pli na ka banta jong awan jong ni Jesus Christ kada ka jinkerman kada ka bor prem pengkala na ka banta jong pli but if one of Jesus Christ and cut if you could boy na maka hoko Christ kalong shapi bagade gani kan kabala ben justify hakmat ublay ubukoi ublay ini tika wanyu pajule pop meno nama ko Chris kalau ko garment kapten kesan yang ini hakmat ublay so wacho jisu syariah jisu shawai pat ula em ke sing em ka bangem la banem ula ko ngo ik hukum ka bangi la khain not la kio la gadin fnan la gi pop ke sini la di ke jing betal ko pa ka bangi de benti ula shem ke jang ko bangi de benti shem tapi ula ni pat bahkan ki banget ki bakala mat shania krisi mawai wan pade mi ki nai ki ke jam jukon
makin em ro ke jingem ka pen suba number of e yo try do blai ke sok lon ka la phil ba ni khubo na ni ko por la pe ye benda ka ni kong authority ka ba address ka ba lai affirmation and greetings ka ba sound agent source and right and author tu ni doai ai ka ba ni study ling ba ni chi por chi no emphasis a ba ni I ke jingker khu ki ba ni na Chris ba kum no ba ni ban em ka ta ke e ka ba ni la dan to blai ke sok lon ka la phil ling ba ni khubor ba ni se pe pa ke ka ba lai ba sound kita yo ki ban wan ni ke si ban wan blai ke khu ki ke ka stan jong pi paro na ta ka boram Chris amen